Padahal suki matu melok dampun. Elok dampun lalu kikola kita. Apa ibu iya tu komandosa kikola kita. Sebelum lele kiri pamasera mengalatara pasti bukar ki bukan pacalan. Ya ro biasa lo tendanya ala kaina elok dampun memang panakan nama ko la sakit pa. Memang iya ro toli posarukan ki batu mata la kaina elok dampun memang ni ko la kita. Panakan nama ko la sasaru batu matamu. Hadam ko hikahe. Buah ya ro toli nanna ila kaina elok dampun memang ni paman na kana kilasa toli lo manan na tutu. Iya, manu na nokoto, bali bola na nokoto. Sapi menre bola yang perlu contoh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir